Halo barok ada iba jiki tentang apa yang sebaik pi cakap ni ke video jangan mo te namar kajing request jongki subscribers ban solve cakap ni ka jingkeli grade 4 balapelong daka DSC deployment kasau tarik imo kepada kayu kasih balapelong ya ka exam cleaner jongka DSC is kasih stay tem tato ini pej kini ke jingkeli beningkong jongka grade 4 ma combine grade 4 te kuma iya ka komen ba kidon ki banari boy mo ki viewers mo ki bong ba ka kham ka jong ka reboy mo jingkli tim tatung ni penyoy ka jing hard jong ka level of hardness mo te okay ka jingkli bening kong ko mune mo a new fish species named Shana boy was recently discovered in Mekhalaya Reboy district. What type of animal is it? Te kani te simple mo na ba kil thaw ani fish te ki option ani the type of animal is A bird, B snakehead fish, C frog. Te namar ba ki ang hane question fish te kadi snakehead fish mo. Snakehead fish. Okay. The longest river in Reboy district is the longest river in Reboy district. Kadi ka wa umiyamo hak baladen ru. Kabdai ru ka largest artificial lake in largest artificial lake in largest artificial lake in Mekhalaya, okay? But pitip hani ka den ruka Nerupak ngathai buon hiki bala poil ya tu Nerupak but ka kumjur ka tu ka Orchid Lake Resort which type of soil is commonly found in Reboy district te kajat kando ka ba bon pa Reboy district kadai ka ki option A alluvial soil, B black soil, C laterite soil, and D sandy soil tem ta nomor kali ka khame mo kejengli kam tam yang abang dai na Reboy mo tem tang ni kan sal shwa ya ka option kin black soil kam dai mo black soil ki thung ka suitable ha bentung cotton mo thung cotton okay te sandy soil mo te kadang sa alluvial soil bat ka laterite soil te alluvial soil kadon bon ba piti bai hakirut jongka gangga Brahmaputra mo takadaw kini kiong kin northern plains mo takadaw kani kiri jaka ki pasbo ba tika kori kasar ni kadeka laterite soil mo hakisha ka soil Reboy kalong loamy type kumto kalong keleyi kalong dobartha kalong doble kalong kumto te katarai ka amon spelling ba LOAM kalong loamy ka soil jongka kalong loamy mo te kumpo pitip ka Reboy ka dege jaga ka pasisok ba da pitung ayo yu ka mi ibet mo hang ni jaka bon ba ki sok ki pai mo kum kakaj nang ta ukwai nang ta so nyom tra sok tron mo mo ba tho ya kan ka functioning of autonomous district council of Mekhalaya mo dapat bahaya ke jengkeli hu author nang tho mo author te bo tho ai kan ka udeu Sujit Kumar Dutta mo number one who was the author of the Mekhalaya historical work succession of steamship in the Khasi states mo kausan ni ki ai Henry Cotton, B Captain D Herbert, C John F Cushing, and D Major A Playfair te correction besar dai Captain D Herbert te unu John F Cushing udah working president jongka MSOE kadai ka ai ka Mekhalaya State Olympic Association mo te uni utho ikani ka kon Dekhasi State a brief history jongka Mekhalaya kan mo kani ka uplat ya ka por ba ka Mekhalaya ka celebrate sanpos na mo hawa rajar arpuar Reboy district is located in which part of Mekhalaya mo ke option ni ki ai A southern, B eastern, C western, and D northern mo te among at ni pi ya kama mo kaba phe im tak ni kadai ka kamap jong Reboy ka tu iba don rong mo itu tu rong ping rong beneng itu te ka tu te ko phi sini syaliang sya eastern sini sya is mo hanu tu marko sini sya is kadai ka Jente Hills mo kan sini sya is kadai ka Jente Hills mo sini sya is te sini kadai ka Garo Hills hang ni kadan ka Khasi Hills hang ni te ka Reboy kadan haman ta jong kan not dai kan not sini kadan ka Assam te kumta ka kor ka sar dai northern te ka not ki MLA ki Banari Reboy district balai along kumu chief minister mo te hane ki ai 1A option A 1 B 2 C 3 D 4 te ka kor ka sar ni kadai lai namar pitip oi balong chief minister wala ni kon Reboy balong chief minister oreu di lapang ya ba ar odeu ike maulong
Ike molang nang tahu balai udeu jadi rembai mah jadi rembai udi di lapang na di lapang na nong pa ike na umroy baru jadi rembai na nanti na jirang konsumsi mah. Who is the first Deputy Commissioner of Rembai District? Tingin ni gede kaba. Nang las research kamuan de te okay tingin ni pej ka nang ne ka option mah. Teka kong Arfi Susyang mah. Tikaniat ngako benang ba Rembai District. Layo district ya ka house name kan dai spa kan dai puar mah. Teka kong Arfi Susyang. Kakong Arfi Susyang kalong IS house name kadai ka IS batch mah kyong ka batch ka kadai ka kan dai puar mah. Te umla re man chu long DC no mas ni long IS mah. Nomor bakal beli training siwa. Nangta, ini UDP walang UDP walang long long IS kakan dai sepak kanai pulai. But piti bro ni udang syong thai. Nomor ba udai chief ministry chief secretary jang kami kelama. Udang syong thai te chief secretary jang kami kelama ba mentau udai Syakil Pi Ahmed. Te uni dak syong thai mau ni. Te ngat pa ni CD Kenjing ma. Uni CD Kenjing ni CD Kenjing ulong IS house name kakan dai sepak para penyau ma. Teu ni udan ka chance ni alang nomor ba jinjar ba mo ngala research tang ba kat kum nakawai ka artikel ka kot kubon ba ngaya pule ka korek asar deu KN Kumar mau KN Kumar uni uni ulang WS ha usnem kakandai spa para penyau mah OCD kenjing ngamut bendang kakandai spa para pusau mah teu ni ulang kakandai spa penyau nomor ni pule ka ikut kubon mah ka boong ba wei unong thokot hak pot ba udang kena uyok penci mentah ka kawai ka program balap penyat jaga deputi daga office jong deputi komisioner balalong dau KN Kumar mah te katar kyong house name kakandai sepak nepo arte ka korek kasar kadai KN Kumar mah KN Kumar okay tekan ni kejing kandai mah the British capital was shifted from Shillong to Cherrapunji in the year teka korek kani ka jingkliam ka baklamo na marba ni kong am ka capital jong ka paring haneka Assam province kadai hal Cherrapunji mah de seorang mah nginong baik seorang mah pa keting lajang ya ka kentin lajang okay nan kong ka capital jong ka British capital kata ka Assam provinces latjet ya ka seorang mah house name kat praspa live hoar kenapa ketuka katama kata kasih anglo kasih kadai pra pandai de kat live polai de nomor bakal jaga jaga bejur palat klap lakan ri anak ya kan kan nong mak sya Shillong mah house name kat praspa ndreu pendreu mah de kaya nek ke Shillong kaya nek ka capital jong ka Assam hadu usnem ka kanes pa nyupuar nomor ba kaya anak laka jong jela mo de hani ki ong penban nomor bala shift ya ka shift ya capital na Shillong Cherrapunji ndai kan ka question kadai ben ong ba shifted from Cherrapunji to Shillong mah nang tak option hani kat praspa nyupuar hani umdai mah kat praspa pondai kat praspa kanai po bat kanai option di kat praspa nyu pendreu te kani kemudian mereka korek option mah di tarai kelak benda ba printing mistake ni kemudian di kelak ban ai da kani mah kat pranyu pendreu namar ba ka korek asar dai kat pran pendreu ngatrai kini kin ai free max mah kin ai free max tip mah kerkom kin ai free max ada dan ba komplain ya kemudian tila dan napi ki ba concern ki candidate ku concern sali complain mah kumjur ngam mun dong ba kadan bon ki jingkli na DSC is hills ki ba menhakan yemen kasau tarik mah ba aduh sau teli senteli ki jingkli ki ba ka options kadai kaju mah umdai dapat kaju ka options long ba kidan kum katok example katok ka UNESCO World Heritage List kata cemahal ko ka fast kidan lah kaju ka list mah kata cemahal error rapat ka ajanta di itu ki concern candidate subahaban lagi complain mah kada menyo max ai free ai the first kasi missionary to Wales was korek asar deu Larsing Kongwir mah okay hello Meklea number 11 hello Meklea an OTT platform initiative follows te kani ka korek asar ka kela mah namar ka kela ka fast government own OTT platform mah OTT platform in the country mah. Number 12. Nongkalem Wildlife Sanctuary got its recognition in the year. Take a correct answer ni. Kadai kakandai spa para puai mah kakandai spa para puai kan Nongkalem Wildlife Sanctuary la establish mah. Number katlai. The government of India and Dutch signed a $50 million loan agreement for the climate adaptive community-based water harvesting project in Meghalaya. Te bat no ka government of India kaya sign ka $10 million loan agreement. Ng mataban pendapat saya ko Meghalaya
Tegasan yang agreement mereka Asian Development Bank ma kan dia Jepang Asian Development Bank ma kahit kata jong kadai ha Manila Philippines nang ta kan ni kadika development institution ma kadika institution kaba baiting ka ta kaba loan ni garan ma nam ta kikam development projects okay kum kisrok ni ki mo number khat sao Meghalaya and Dutch sign an MOU Memorandum of Understanding for Mutual Learning, Capacity Building, and Best Practice Exchange in Early Childhood Development. Kung namtaka jing develop ikikena akpar barang ikikena ikikelong akpar barang ikikena mama akpar bakentang sedang kena apa. Okay, but no. Kaya sanya kani ka MOU but ka jela Odisha mo. Te uni ulum Shillong Peak ujurang kat no mo bari ulum bahai jerong du Meghalaya. Te ka jingjirang yukot ko muna ka official website kadai kat kandai spa repusan metar mah. Tehang ni option kemudian dek kandai spa repusan dek nearest option kadai kandai spa underpoe mah te satik daun ni kandai spa underpoe. Meghalaya at 50 1972 2022 is a dash A coffee table book B novel C collection of poems or D tourism. Te kakorek sarang ni kadai coffee table book mo namar ba kani kadai ka coffee table book bala release daga Department of Education okay education te kani keren Jepang kai mo kani keren Jepang kini ki freedom fighters jang kami Meghalaya ma par kumjo Jepang kini ki traditional institution but ki traditional games mo te the revised CNRD block now is known as te tapi page kani option em kabarim do tam kadai ka Umling block mo te correct answer is it is Umling block. Which is the official language of Meghalaya? Tika ni ka masuk mo kani official language kani ka English mo English. Principal language kani kini early. Riboy district was created on kani kan suk ya kani ki Riboy kani ki candidate ben Riboy nama ba kani dah kani ka district hite mo 1 January 1 June 1992. Kan utli ki CHC ki dan Riboy district mo. Riboy district am dan lai tali mo. Dan lai tali ki CHC mo. Ko ha sning Boy Rembang bat ko Pathar Khama kan utli ki NHI toll gates mo ki badan hari Boy district mo kai kani kan NHI kani kan National Highway Authority of India mo ka badai page kani kan National Highway mo mapitip nomor ba ka to kasro ka bangi Malaysia Guwahati kani kan National Highway te haban lumpisa mo te kadon tang ko kata kani ka no kani kadai ha kadan nong po mo 20 mile nong po te damanya kani keyboard surkar kila khang kerdep no ya ka way ka toll gate jong ka hills atau masjid konsil mo ka belum bisa kitrok kiding mo aspa okay lum sopit bening udon haka balok ayu yang ni ka korek asa kadai sning blok mo. River rafting in Riboy district is famous in the village of te kani ka river rafting em kani ko may games ka bisa pilih kay mo anlar kani ka dandu kani ka kayaking mo kayaking kapag siyang kani kawa kapatod step hamo kani kawa yang karapits mo ti kani kawa ayu wa umtraw Tangta kani ka jengkli bar pasau Jatolong is a village in the area of differences between the border of Assam and Meghalaya. It falls under which block mo? Kani ka Jatolong kani ka jaka kabaya kajia mo. Kada na pore Boy district ka hapa ka block ayu. Okay. The option A ki ay Jirang block mo. Option B ki ay Boy Rembang block. C Mopat block and D Umsning block. Te correct answer kadai Boy Rembang block mo. Te ka jengkli ka bar pasan. Since 2025 Amur Falcon Festival in Riboy district was organized in the village. Hayu village ayu kani ka Amur Falcon. Ha village terzoma. Te kani ka Amur Falcon kani ka kerja kaleng mah kakabej yang kani kabawan hair mah dari Afrika mah kon puas ni kawan saka sini kata kalit pai biang wah aku gue kita ka te saya pelong ini ke festival kan te kani ke festival sedang anu aja katsan mah pelong banyak terso deh hau ajar pusau bala pelong ya ka hau no pelong ya ka umroh mah umroh te the railway station in Meghalaya is an kani tengah try pilatip hi kadan ha Mendi Pathar mah Mendi Pathar di kana Mendi Pathar kadan ha Mendi Pathar mah amdai Mendi Pathar kadan ha not Garu Hills mah not Garu Hills jika ni ka we ka jengkli ka berak sumi ane ka
dah kan di Desember mah tak cuma yang project is being developed by mana buat hari ni kata cuma yang project mah punya hanya hamba dah punya mah ni kadika hotel mah dekan tak cuma yang lah tahu dah kan ni ka Indian Hotels Company Limited kebelalong try dah ka tata group mah di dang mana kan ni labai tingka place pa kolor mah dah ka sukar mekhlea bantai kan ni mah. Steadfast Erisil village known as Abode of Erisil or Peace Erisil is situated in Tekanika Erisil village mah. The first Erisil village in Mekhlea adeka Umden Diwan mah. Kyang riu ka yaka Abode of Erisil or Peace kadan hai haraja yu. Kadan hapo raj nang telok mah, nang telok umde. Nang telok mah, nang telok. The headquarter of World Trade Organization. Kadan hai kanika headquarter mah. Headquarter jangka World Trade Organization kadan ha Geneva, Switzerland. Okay, the headquarters of United Nations Organization is located at gini New York. In New York, tengah tu jerai. Michael Phelps udah win ki Olympian mau na am tamma la mo ba crowd tam greatest Olympian. Namar balai uyo arfarat liki medal ha Olympic pitip. Hak ba arfalai liki diki gold. Te udai boleh kaya ka sport ayu swimming mah USA ni udah USA second now. Jikli ka fuar menurut peningkini ki ni khun boxer ke deki bani kau du banyak medal ha Olympic te kamdai re Amerika first Indian women mah banyak medal ha Olympic mah okay ka korek ka sadeu Vijender Singh ha awar jar pra Beijing Olympic kebalayang ha China. The first modern Olympics kalau hai ha Athens kan mau ka dei house nem kan pras pak ne pendreu mah. Okay, name the country which launched the first satellite Sputnik into the space. Dia Sputnik udah satellite umdai dari jangka Amerika mah. Umdai dari jangka Amerika ya piang. Namar nakadaw ba unai lam strong udah ba pakion ni ko simana ya piang. Satellite Sputnik udah jangka udah jangka Soviet Union di kana USSR, Rusia kato mah. Te Sputnik tu padam. Sputnik tu lakit yau kesau Laika. Pitip Laika. The first animal to be in space. In which state Kudan Kolam Nuclear Power Plant is established. Tika Kudan Kolam Nuclear Power Plant established ha Jalayu Madras Tamil Nadu mah. Menurut pergi baca pem Madras pa. Okay, lai pendraw. Jaundice is a disease which affects. Tika ni ka Jingpang jaundice Kadi ko kata yau liver mah. Kasi ki ang ka Jingpang stem mah. Stem ki kaman. Kadan ruka ha English mah kyang ka praise you have a jaundice eyes tip kumno ka meaning jaga tu ka cholesterol is absent in dash ka cholesterol kam ju like class mah kam ju shang ha kelas jang no kam ju shang ha kelas jang groundnut mah ka like ajong butter oil milk tamahau groundnut oil kam ju like class mah ka absent baik. Jengkeli kalai pumpra. In BCG vaccine, the word C stands for tiga ni ka BCGM. Ka form jang ka ka vaksin kalmate korin te ka sadai kalmate ma te ka ba aya ka Jingpang TB ma ka vaksin TB umdai re TB umdai television tuberculosis which is forbidden city. The forbidden city it is Lhasa jang Tibet ma ka dan ha Tibet ka apa no China, which is the city of Seven Hills. Napudo mano dapat niki city lakot the city of Seven Hills. The city of Seven Hills of daerah Himalaya kadai Roma ya piang Himalaya na berbun kilo situ tinang tang ni pa siya pangka Oxford mah pages nga Oxford dictionary ngarang ada Oxford dictionary te kani ka Oxford hati ka city of dreaming spires pitip akni Oxford kadan ka Oxford University kadai oldest university in terms of English mah nam tak ini ki English language kan. Where is the city of palaces? The city of palaces kiong ya ka Calcutta ya ka sinang jong ka to ka Mamata Banerjee mah Calcutta. Osaka is known as ka Osaka kadan ha Japan mah tekati ka kumno hati ka kumde Manchester of the Orient. Okay, anatomy is the branch of science which deals with anatomy kadeka jeng study ya ka structure of animals and plants mah. Ecology kiwan bahaki niki study ki science mah ke ecology bat kadai bat kanu ka ecology kadai ka jeng ada happening
jing im ki ba em don jing im bat ka environment jong ki ma bat ka jaka sang jaka sa jagi kemudian kan ini nomor C meteorology pe ya nomor bakadon kan option meteor pi ong kadai ka science of meteor em kadai science of suin baning ma suin baning oncology is the study of kai birds day ornithology ke cancer ma oncology is the study of cancer. Study of life in outer space is known as pitip outer ki ong set ang exo ma exo ti ka sari this exobiology. Okay, baru dia ka jing do jing im syabar space ma. Zionism is the nationalized movement of te nga tribes is ko genitin Zion te kani ka Zionism kum daerah muslim kum daerah converted Christian dai Jews ma kan mako to ka MOU San Pamilian te kani ka headquarter jo ka kadai ha Manila Philippines. Okay, te une boundary kemud kaput line kaput ma ba happening ka India China ke khot ka teng kum no khot McMahon mau tu try jo ka WWE Vincent McMahon line ma. Okay, kan mau McMahon line. The Shimla Park was between Russia, India Pakistan, India China, India Bangladesh ma te ka ka sa kadai India Pakistan kan mau macam nem kadan kajingnya sama umma kumba kasi dan kajingnya kajia haprenki pan majan ma kia kini bandring na ka korum benta te mi usupnya kini tu nama balawan ka skim jong modi ke jal jiwan mission te benta te kadan kajia kini kuliang hapren kiri ma peri para marjan te kita kajia kini nam taka wa Indus Water Treaty te kani kasi Shimla Park ro kadai ka agreement hapren ka India Pakistan kadai ka peace treaty ma kablayasan house name ka kadai Spanya puar ma ha Shimla kadai ka nong ba jong ka Himachal Pradesh. Sriharikota is famous for A. Satellite launching station, B. Thermal power station, C. Airbase, D. Hydropower. Te kadai ka sari di satellite launching station ma kadai ka Sriharikota pitip kadai ka island ka dolnong ha ka ba kadan kani ka Satish Dhawan Space Center ma kani ka dolnong kadan ha ka Jalayu Arunachal Pradesh ya Chandrayaan 3 la launch nang ne ma. Okay, where is the Isles of Pals? The Isles of Pals is Bahrain, kemudian Slab. Kani ka Slab kadan ha Middle East. Tarai he ne am Slab ni ha Middle East kuma pitip Middle East kani ka Risiap. Sa jibah ma. Okay, Nilgiri Hills are known as dash A. Roof of the Wall, B. Blue Mountains, C. Treasure or Nota. Take correct answer it is Blue Mountains. Roof of the Wall pat kedai ka ma Roof of the Wall ki ya ka pamer kedai ka Palatu ma Roof of the Wall. Where is the Holy Land of the Wall? The Holy Land ki ya ka Palestine. Temono na pedeng kini ki following ki ba yo Nobel Prize mani kondo ma de yo Nobel Prize ni kondo kan mau udeu Rabindranath Tagore kan mau ba Rabindranath Tagore udai ubani kondo ban yo Nobel Prize na po India ma te uni yo nam taka thok atar literature te Chandrasekhar got the Nobel Prize for Chandrasekhar yo Nobel Prize nam taka physics mo kan mau bhai kini kinang yo Nobel Prize naka re India mo te yo nam taka jing theory jong usapaki klor ma theory of the evolution of the stars. First Indian to share the Oscar award was Munu Oscar award ni kong tam na India. Kani ka Bhanu Athaya ma. Kani Bhanu Athaya kayo kani ka best costume design ma. Costume design. Di kayo nam tak film ayo ma. Nam tak film Gandhi. Sampai tak film Gandhi, okay? Which of the following books was banned by all Muslim countries including India? Di ka korek asar ni kani Satanic Verse. Di mana ba daw Salman Khan ma Salman Rushdie. Okay, the oldest Hindu epic de kajinga thu khana kaparimdu kare ka Ramayana ma kajingli ka top ma kum kajingli LDA kini LDA MPSC dia hangnu lakha Albert Einstein de Albert Einstein lakha ha Germany tama ulalong uni uyo long nosis nang jangki babun ki rima buat sisulan ru layan long nosis nang teng dia bakal dua isu amoniap uyo balong kum nosis nang jaka USA. Okay, te Kalidas was de
kualitas udah melung hakapor juga gupta priya mah te kualitas latih biu kumu Shakespeare of India mah Shakespeare of India who was the first lady prime minister of the world teka kare kasarak ni kadeka Sri Mabu Bhanda Ranaike teka ni kadai naka riayu Sri Lanka kod hakapor baka ilang prime minister jang Sri Lanka kadai maka kabani konduk ka prime minister kadai mah Mother Teresa was born in which country? Mother Teresa lakha kari Albania. Te kadi Mother Teresa kabani konduk ka first woman, Indian woman manyo Nobel Prize mah. The first woman film star nominated or elected to Rajya Sabha. Te ka actress lani kapuran kabani konduk banca jet kum ka MP sa Rajya Sabha kadai ka Nargis Dutt mah Nargis Dutt. Kami jang Sanjay Dutt. Mrs. Vijay Lakshmi Pandit was the first woman to become kani absar day Minister of State mah kaya lang minister kapor ba padyo la ilo ke India kan mah pre independence day te ka kham pauna pa em nam ta ba kari ka first woman president of UN mah from India mah who was the first human space traveler Timun bayo lên những con sa hào đây đều yêu ông beli dan Neil Armstrong là chiều bên mà thì ni con đội chiều lại Neil Armstrong chấm đấy lại chiều Yuri Gagarin space để năng ta cái này ornithology is the study of birds the strait which connects the Arabian Sea and the Bay of Bengal is the kan sa đây ka Park Strait Richter scale is used to register intensity giống earthquake mà ya là đã one o nhiều mai thì là thâu ya cái này cái chừng thân nhiều chung cũng nó có bor chung đấu Richter scale the largest river in Asia is simple Yangtze hang tu thì cái này kini penting kisijur pemedai mah kini kisijur dan penting kini kisijur mah kimedai dah thì okay gift of Donald Egypt kadai Holy Land Palestine kini kadai Land of Release Canada kadai Hermit Kingdom Japan kadai Japan kadai land of the rising sun therefore kadai kani mah te Hermit Kingdom kiong ya kai Hermit Kingdom kiong ya ka Korea mah specifically North Korea okay jong Kim Jong Un te menurut kini minister jong revenue and disaster management atau dari Sri Kondra Sangma Marcus and Marak Preston none of the above nota dia mana balong kata lalong da ubre uba menta komen siu nomor ulah lep komen mo la komen ini si bisa past tense I'm just joking okay so Sri Kondra Sangma is a Malay from ure Malay jang ka constituency ayu hatu kan Natura South Tura West Tura East Tura teknik ko amang iba kani ka turam lah pihak kata ngat liki konstitusi kadai kawai kanat kau nata kawai kadai kasau na kumut kini berarti lalai lipa ti kanat turalong Emily dau Thomas Sangma ubadeu speaker ma tidak for karek kasang ni sau tura tina pening kin reput kemli namar mo piti ba meklia jeng idan reput kemli mo kisit tin kanut la bani long minister khat argut ma kumut khat wei ki cabinet but wei u hedu konrad Sangma the last chief minister of Meghalaya from APHLC was the APHLC from the All Party Hill Leaders Conference kani ka parti ni kong utam bonyo thau sarkar hang ni ha jela jeng ni mah masin yo ya ka jong ka state di angta hadin ketuk nisnem kapten Williamson Sangma beri chief minister bad uhai jeng ni ka parti oleh janyo bad ka Indian National Congress therefore ansar dai kani mah pikir mau men hakani kadan kejing tua ketuk doyong keren doyong mah sejantia ti kumta kalau nang jing wajak ni ki para ban her chuki no konrat te kadau ko balai mo kadau ko dei ba dei ping mo ni ka department mining and geology department okay manu belong chief guest for Republic Day in Riboh District take option ki ai med baling do b polling do c sustenance satun di pertuntan song te belong chief guest hakpol para ke Republic Day hapo Riboh District udai wei udi med balang do te haselau manu belong chief guest mo lalong chief guest da ulat ke jelau CH Vijay Shankar okay the which award was given to Hollywood kumapitip men mas sedang usnem kada nang jik menaban yo ban ayo Hollywood daga award ayu nam tagajing
ri pensa jong yang ni ka jing jiri mah living road bridge te ka dei ka pat ma syariah wat okay di mana bilang finance minister apa miklaya mana beri pej ka wallet mah beri pej ka wallet jong ka sarkar jungi te beri pej ka wallet de kontrak sang mama uni utip kan dan bisa apa wallet jong pi mah pi bala kan utip bayu ni just joking okay te okay mana bilang SP jong ka ribai district mah bilang SP jong ribai district de giri persat de Rowdy Rathor kan ma to film Rowdy Rathor te ulang SP jong ka iska sil pat de Vivek si mah te mana bilang governor jong ka simple kan CH Vijaya Shankar okay te ka ika district ka bahaya utama Meklaya jengi kim ong re kim batai share mo kani kim ong re largest in terms of area in terms of population te kat kum ka arajar kat way census ka largest ka de ka west kasils ma tidak de ka population te kan de ka is kasils tamangin chimbet ka largest in terms of area mo te de jo military exercise ka jingkilan met ka pakateng maitri ka ba lakilan dagi sipai India pa Thailand lapel kilan ka jaka ayu hato habadan airport ma umroy airport nang ta the state tree of Meghalaya te ngatrai PTB state tree udeu gamhar tree mdeu tu cherry blossom gamhar ma ya piang cherry blossom ya piang ya buat cherry blossom okay name the scholar who gave the name Meghalaya to the state mano bajar kateng ke Meghalaya hak war ba baptisma ya ka mano ba kateng ma te ba ai kateng de Suniti Kumar Chatterjee api ong uni ni de korek kasar dai nota bayar keteng dai mano SP mo de SP ka ba bondu tam ka kam kejam ka kitri kipit ba kani kai ka kamrem angkararian mo de tourism angkararian Shillong was a favorite retreat ka Shillong ka de ka jaka sakai pengat jong arngut ki bayok Nobel Prize teng menjua mano kini we de Rabindranath Tagore but we CV Raman mo tekan dia Jepang Rabindranath Tagore uni wan sa ting hispas nem taman cuma wan sa akai ka resort aka Brook side bungalow sakan mau kan ya mah the Meghalaya youth policy has been drafted by manu ba draft kan ni ka department ayu kan ni simple kan kawat youth ani sport and youth affairs department dia manu balang Ministers of Sports and Youth Affairs ako to kapor. Uta o de ba pai mo ban taidor leng do mo. Di mentap mo belong o de wailat. De khandem dong ba kitu ki sport person ki bayo medal naka national game nang ta Olympic kila banyo kam kelm de exam mo. Nang ta kadao sa da kai ba. Penyaknanya kari jengi. The 5th edition of the Meghalaya Games was inaugurated by ka 5th edition kan mau kalong ha tura mdere kan ka balong menakani macam senem ka 6 tika 6 ka 5th la inaugurate daw dropadi ya ka 6 pad daw kanda sang ma the Meghalaya Age Limited Association katrai piat siu wis pakani ka Meghalaya Age Limited kani ka company ban pej am takai hatu ban ti mo chun hatu ban Wano ikan jakat nyut batamai nomor baka Martin kalau sama pelat atau berpan kau kasar kadai ka tourism ma bat kumju urban ya ka economic development kani ka Meghalaya Age Corporation Limited la tawanan ta ka tourism bat economic development de kani ko winter festival Taizam is celebrated in the district of kani ko Taizam ka belang ha Bak Mara de ka Bak Mara kadai ka headquarter jo district ayu sama okay the state second Raj Bhawan te Raj Bhawan kena jaga syong yong ulat ke jelah governor ya pemtip katin kasih yong ulat te kena ka second Raj Bhawan kadan ha turamo tidak ong spesifik te komod dai dana gre hawar jar pulai ka bernihat ka pau kubor namar bakadai namta ka daw ayu ka pau namar bakadai ka city kawa jabor tam ka ler hapo pertai mdai tengah India Meghalaya State Anthem was released by Chief Minister Shri Konraksma kana tarik ma dia kan ka state anthem release how arpoitri January ajar pusau dia mana ba compose ba tho dau Neil or lead ma pam kwa hende war boleh Neil
Nong Kendri mo Neil Nong Kendri Neil Nong Kendri udah founder jong ka Shillong Shimbor kwaya te manu shubar wai habni kibar wai ni gidai ki samorsol bat ka nok pante ban nagaro mo nok pante the state emblem of Meghalaya te ka shap jong Meghalaya la launch menu te la launch ka shap jong ka Meghalaya ha ka par barakhe ya ka golden jubilee arpoi 3 Januari arjar puar te ka ni ka de ka shap jong ka Meghalaya mo te manu ba desainnya gini ka shap jong Meghalaya na desainnya gini daw P Mario Patau mo P Mario Patau nang ta Dash was awarded with the fourth Dr. Bhupen Hasarika Award by the Governor of Assam. Manu bayo ya kani ka Bhupen Hasarika Award. Ti bayo ya kani ka Bhupen Hasarika Award udeu ba lu ma jao. Ma udeu gai. Evergreen ma ong ni. Nyap ho tam ka snem jong ta ro dang. Thiasa. Klan ha be ji jan na long si jowai ni. Phong lu dai tui patun jin ka na tu patun jin. Okay, kini cipong Bhupen Hasarika mah. Bhupen Hasarika aku dia udah ubat of Brahmaputra mah. Di jingli bakanai pundai. Ke jingli bakanai pundai ke ong ba. Manu balong ambassador mencua Norway bat sia Burma. Ti mencua balong ambassador sia Norway bat Myanmar kadeo Gigi Swell mah, Gigi Swell. The popular traditional game among the cattle holders of Riboy district is cattle holders kadiki nongri masih kinong carai masih te munu kaji le kayu mo kani ka pon namba kani ka sit nap mo pa pmi spelling kani SITNUP tidak kumde nako abanong ipi ba gila poy atat sa kabakun pan nga ba baka jengkeli jengkeli poy kani ka win ki patof ba mo dikumta nga shu ajumut ba kitu ki bayo nhiều phố săn thế này nhiều phố săn chắn ấy chính xác quay chắc next stage mà tôi muốn khởi một đaka seed kì cái chính lại cái vacancy mà nhiều phố săn tos parapo khăn đầy po lên tên là cái nào bao nhiêu cam mà khăn đầy po ok